Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Adu benda kasni, ya ke report juga COVID-19, balong hapo ke state Meghalaya kalau ngumli. Ki sampul ki bang hilas pa bentes kilong, in real life online. Nangta kiba ada test baru kiba yo negatif kolong sanar live track tiki case baru kiba yo positif pada state yung baru kilong khatsan laklat no iwe tiki khat argut kila jam tiki balong aktif case kili minta stang argut tiki balong up pada ya ka result ban kada result kiba test long si hajar sispangun